Jedna od najtežih stvari koju ljudski mozak treba da prihvati jeste da vreme nije konstantno. To nije pozadinski sat koji svi delimo. Vreme je tkivo, a kao i svako tkivo, ono se može rastezati. Prema Einsteinovoj opštoj teoriji relativnosti, gravitacija krivi prostor-vreme. Što je gravitacija jača, vreme sporije prolazi. Ovo nije samo teorija za naučno-fantastične filmove, to je dokazana fizička činjenica. Da biste stajali na površini neutronske zvezde, gde je gravitacija milijardama puta jača nego na Zemlji, vaš sat bi kucao značajno sporije nego sat na Zemlji. Kada biste tamo proveli godinu dana i potom se vratili, otkrili biste da su na Zemlji prošle decenije. I vaša navigacija koristi ovo saznanje. Pošto su sateliti dalje od Zemljine mase, njihovi satovi rade malo brže, oko 38 mikrosekundi dnevno, u poređenju sa našima. Da inženjeri nisu programirali korekciju relativnosti u softver, plava tačka na vašem telefonu bi promašila vašu lokaciju za 10 km u roku od samo 24 sata.